Hello guys, nizere ko mukomeje kumera neza. None tugiye kukwereka uburyo wahuza TikTok account yawe ukayihuza na YouTube channel yawe. Mu gihe umuntu agiye kuri TikTok yawe akaba yabasha kubona amakuru y'ukuntu yakwinjira hehe kuri YouTube channel yawe. Iki ngiki kintu bifasha nk'umu content creator, bituma wongera aba subscribers, ama watch time ndetse na views, kuko hari igihe ukora short video ukazishyira kuri TikTok, wazishyiraho umuntu yakenera kureba full video yawe akabura ahantu yayikura. Kandi koko iyo ubikoze ugahuza TikTok ukayihuza na YouTube, bigufasha kugera kuri ibyo byose twavuze hehe haruguru. So ikintu tugiye gukora ni ukukwereka uburyo ki ubihuza. Urabona twebwe hano aha ngaha twarabihuje, urabona hano hari ikimenyetso cya YouTube, uhakanze wahita ugera direct kuri hehe, kuri YouTube channel yacu. Urabona no hejuru twanditseho ngo kora subscribe kuri YouTube channel yacu ubone byinshi byiza bigezweho. Wenda urugero, nimba uri umuhanzi cyangwa se umukomediye, buri content yose ufite ukora ugashyira akavideo wenda k'agace kuri YouTube, kuri TikTok, hariho igihe umuntu akabona, noneho akabona yuko kari kumumotiva, agashaka ahantu hehe yayikura iri full akahabura. Nibyo tugiye kukwereka rero kugira ngo ubashe kubona ama views, aba sub benshi mu gihe gitoya. Kwebwe urabona aba subscribers dufite ni uko tubikesha kuba twarahuje TikTok yacu tukayihuza na hehe, na YouTube. So urasabwa kureba iyi video kuva igitangira paka irangiye kugira ngo nawe ubashe kubona ukuntu wagira ute wabyikorera. Okay, tudatinze rero reka nze dutangire. Uragenda kuri TikTok, urafungura TikTok yawe nk'ibisanzwe. Okay, uhita ujya hehe, uhita ujya hano muri account yawe, hano ubona handitse profile, then numara kureba hano handitse profile, urabona hano handitse edit profile. Okay, niho uri bukande, urategereza gatoya. Okay, urabona hano ni izina, username ni izina ukoresha kuri TikTok. Urabona TikTok, link ya TikTok yawe ni iyi ngiyi. Urabona hano handitse bio, niho uri bukande, noneho wandikemo bya bindi twabonye ruguru bivuze ngo kora subscribe kuri YouTube channel yacu ubashe kubona byinshi byiza bigezweho. Noneho aha ngaha nawe uri bwandikemo ibyawe ushaka gute kwandikamo. Then tugaruke inyuma, urabona hano hariho gushyiramo website, uramutse uyifite wayishyiramo, waba utayifite ukayihorera. Urabona hari kuvuga ngo social, ubwo ni social media nyine. Ubwo hano urabona ni Instagram, twadinzemo iki TikTok. Icyo ukora noneho ugiye kwadingamo account ya YouTube kugira ngo bihite bihura neza, kuko aha ngaha niho bikorerwa, ukanda hehe, hano kuri YouTube. Twebwe urabona ni Rubavu Media TV twanje kubihuza, ariko ngiye kukwereka buryo ki bikorwa. Urabona urahakanda, hano bari kutubwira ngo your link will be removed from your profile. Ubwo aha ngaha nitubikora turaba tuyikuyemo. Reka tubikonfirime, tubikuremo, noneho nyuma yaho twongere tubigaruremo kugira ngo nawe ubashe kubona buryo ki wagira ute wabyadinga. Okay, urabona hano handitse add YouTube, ubwo tugiye kubyadingamo bundi bushya. Ubwo nawe urasubira inyuma kuri telefone yawe ubikore, cyangwa se nuza kureba iyi video wabirangije ubashe gute kubikora. Urakanda hano kuri add, utegereze gatoya birodinge. Aho barahita bakujyana hehe, kuri Google Chrome. Aho bari bukujyane rero ni ahantu ufitemo amalinki atandukanye, cyangwa se akaba ari nako ama email agiye atandukanye. Icyo uri buhitemo gukora, urahitamo email wafunguyeho YouTube channel yawe, wakoresheje mu gucreya YouTube channel yawe. Okay, twebwe email twakoresheje mu gucreya, urabona hano baduhaye ama email menshi bitewe nayo dufite muri telefone, ariko email tugiye guhitamo niyo twakoresheje mu gucreya YouTube channel. Okay, urayikandaho. Okay, utegereze gato noneho byongere birodinge.
So guys, iyi video akeka wari uyikeneye ukibaza ukuntu abantu bagira aba subscribers, kubibaza ukuntu bagira ama views, ni uburyo baba babigenjemo bahuza social media bakazihuza n'izindi kugira ngo byibuze numubonera ahantu hamwe uhita ubona n'ubundi buryo bwo kumubonera hehe ahandi hantu akora ibikorwa birambuye. Tuzagenda tubereka uburyo ugenda uhuza ama social media agiye atandukanye, nguku nguku duhereye hehe kuri TikTok, tuzabereka Facebook, tubereka Instagram. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo buri video yose dukoze ibashe kugeraho kandi ku gihe. Hano urabona kutubwira ngo TikTok wants access to your Google account. Hano bari kutubwira ngo make sure you trust TikTok. Ubwo icyo rero ukora hano ni ukubikonfirima nyine, kuko bari kuvuga ngo nimba wizeye TikTok n'ibiki byose ni ibyo ugomba guhita gukonfirima. Okay, twebwe hano rero ko dushaka kubihuza turabikonfirima. Turahita tugaruka hehe kuri TikTok. Urabona noneho YouTube channel Rubavu Media TV nka byari ibya mbere n'ubundi byari bihari, nibyo bihagarutse. Hahita haza izina ukoresha hehe kuri YouTube, niryo zina riza hehe ahangaha. Ntabwo haza izina rya email, kuko haza izina ukoresha hehe kuri YouTube. So nituramuka dusubiye inyuma gutya nanone turahita dusanga hehe, turahita dusanga rya zina ryahagarutse n'ikimenyetso cya YouTube. So reka tumekinge sure neza noneho nimba TikTok yacu twabarangije kuyihuza na YouTube. Urakanda ahangaha kuri YouTube. Okay, utegereze gatoya. So urabona noneho video twamaze kugira tayari hehe kuri YouTube yacu. So urabona YouTube channel yacu ni iyi ngiyi, ni Rubavu Media TV. Nguko ubibona kuri iri zina n'ubundi rihari, ni uku nguku bimeze. So guys, nimba ari video ikwigishe, kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi bigezweho, ndetse nibuke gukora share kuri ku bantu bari bakeneye iyi video cyangwa se n'inshuti zabo baba content creator, kugira ngo babashe nabo guhuza ama account yabo n'ama TikTok yabo. So reka tubone muri video iza gukurikira. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.